mureke dufatira hamwe rutema ikirere twerekeze mu burasirazuba bwa Aziya, Eastern Asia, mu gihugu dusanga mu majyepfo ya Mongolia, ariko nanone ukagisanga mu majyaruguru y'ibihugu nka Vietnam, Laos na Myanmar. Ndabizi neza bamwe mwahise mubimenya ko ntago ari ubwa mbere bakwekeza muri iki gihugu. Turabibutsa neza ko twakoreye icyegeranyo kuri panda. Panda ni inyamaswa y'iki gihugu. Ubushinwa ni igihugu cyubatswe cyane kubera ubukungu bwacyo, umuco ukomeye n'amateka amenyerewe ku isi yose. Ni igihugu cy'imisozi yuzuyemo ibisigo. Ubushinwa yisanga mu kuva mu butayu bwa Gobi kugeza mu misozi ya Himalaya. Ubushinwa ni igihugu gituwe n'abantu barenga miliyari 1 n'igice. Ni ukuvuga ni miliyari 1 na miliyoni 500. Kikaba aricyo gituwe cyane kurusha ibindi ku isi. Ni igihugu cyahinduye amateka y'ikoranabuhanga, inganda, ubukungu, ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere, burangajwe imbere na Made in China. Biragoye cyane mu nzu wawe buri gikoresho gituruka muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Ariko nanone urabizi neza ko ku mubumbe official twihebeye urukundo rw'inyamaswa, love nature. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubasohokana muri iki gihugu twibanda cyane ku bworozi. Aha hari inyamaswa baye ubukombe yatumye tujya gukorera iki cyegeranyo cyacu. Mu nyamaswa cyangwa amatungo niyo yonyine yerekana ubumuntu, nyamara ntago ari umuntu. Intama. Ntujye kure tuguha ubumenyi burambuye ku ntama. Ibibazo benshi bayibazaho, n'ibyo uhise wibaza birabonerwa igisubizo muri iki gihe tugiye kumarana cy'iminota 25. Tuguhaye ikaze. Wowe utarakanda subscribe, najya gukoresha amasegonda 3 kugira ngo dushyigikire. Urakoze cyane. Ijambo ovine rivuga ibyerekeye intama, ubuzima n'imibereho, imyororokere n'ibindi. Oviniculture, ubworozi bw'intama. Naho bovidae, umuryango intama zibarirwamo. Izi zikaba zibisangiye n'ihene. Ovidae ni umuryango w'inyamaswa zororoka cyane, zirya ibyatsi, zifite amahembe adacika mu buryo bworoshye, kandi zifite uburyo bwihariye bwo kuza. Bwa buryo ugarura ibyo wariye kugira ngo wongere ubikacange bimere neza, umubiri ubasha kubikoresha. Uyu ni umwihariko muri bovidae. Ubushinwa buza ku mwanya wa mbere mu gihugu cyorora intama na miliyoni 193. Ikintu gitangaje ariko ku mwanya wa kabiri haza igihugu cy'Ubuhinde mu korora intama. Ariko Ubushinwa cyangwa se intama dusanga mu Bushinwa zikubye inshuro 3 izo dusanga mu Buhinde. Ikintu gitangaje, Ubushinwa bushobora kuza ku mwanya wa mbere ukageza nko ku mwanya wa 5 bwikurikiranya. Ndabizi ubu benshi batangiye kwibaza ese u Rwanda ruza ku mwanya wa kangahe ku isi no muri Afrika. Mu gihe abandi baba basinziriye ku isi yose, banze guhinga no korora mu buryo buteye imbere, mu gihugu cy'Ubushinwa bo bamaze gusobanukirwa. Bibwirwa n'amajwi y'intama yumvikana mu misozi ya Inner Mongolia, ibibaya byagutse bya Xinjiang no mu butayu bwa Gansu. Ni amajwi y'ubuzima bwa buri munsi. Ubworozi bw'intama bwabaye umutima w'imibereho y'abaturage benshi mu Bushinwa. Kuva kera intama ntizari inyamaswa zisanzwe, zari isoko y'ubwoya, inyama, amata ndetse n'ubukungu bw'ibihugu. Mu gihugu gifite abantu barenga miliyari 1 n'igice, intama zafashije mu kurwanya inzara no guteza imbere inganda zikora imyenda, cyane cyane ubudozi bwa cashmere. Ni ubwoya bwiza bwa merino. Merino ubwoko bw'intama dusanga cyane mu Bushinwa. Uyu munsi ubworozi bw'intama mu Bushinwa si umwuga w'aborozi gusa, ni igikoresho cy'ubukungu, ikoranabuhanga n'iterambere. Hano intama zifite agaciro karenze. Inyama ni igice cy'umuco, amateka n'ubwisanzure bw'abaturage bamenyereye kubaho batandukanye n'urusaku rw'umujyi. Ko kenshi na kenshi uzasanga intama zorerwa mu bice by'ibyaro, cyane cyane muri Xinjiang. Niko gace ka mbere bakunda korora intama. Ubushinwa n'intama zabwo, inkuru y'ubuhanga, ubushakashatsi n'ukuntu icyororo cyoroheje cyabaye inkingi y'ubukungu bw'igihugu kinini kurusha ibindi ku isi. Intama iboneka mu bice byinshi by'isi, cyane cyane muri Aziya. Gusa uzazisanga muri Afrika, Uburayi na Amerika y'Amajyaruguru. Reka turebere hamwe urutonde rw'ibihugu byorora intama nyinshi ku isi. Ubushinwa buza ku mwanya wa mbere
na miliyoni 193. Mugiye ku mwanya wa kabiri tuhasanga Abahinde na miliyoni 77. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Australia na miliyoni 72. Ariko ku mwanya wa kane tukahasanga Iran na miliyoni 50. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu cyo muri Afrika, Nigeria na miliyoni 42. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga Sudani na miliyoni 40,800, hafi miliyoni 41. Mu gihe muri Ethiopia tuhasanga miliyoni 40,100. Ariko nanone u Rwanda rusanga ku mwanya wa 84 ku isi yose mu bihugu 134 byapimwe, hafi intama 793. Ariko nanone ikaza ku mwanya wa 25 muri Afrika mu bihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika. Murabizi neza u Rwanda rugizwe n'uturere 30. Rero uturere tune nitwo tuza kwisonga uturere tworora intama kurenza utundi turere. Aha tuhasanga Gicumbi, Nyagatare, Gatsibo na Nyaruguru. Ubwoko bukunze kororwa mu Rwanda haza intama z'inyarwanda local breed n'izivanze cross breeds. Intama mu Rwanda zifasha mu kuboneza ubukungu bw'imiryango, gutanga ifumbire, inyama n'uruhu rwazo. Leta yashyizeho gahunda yo korozanya intama mu turere tw'icyaro, mu bice bidashobora kororerwamo inka. Umubare w'intama mu Rwanda uragenda wiyongera uko hiyongeraho porogaramu z'ubworozi zigezweho. Reka turebe hamwe imiterere n'imibereho y'intama. Intama irangwa n'ubwoya bwinshi ku mubiri wayo, iyo ubwiza budasanzwe, ikaba icyitegererezo cy'ubwitonzi, ubwiza n'imibanire. Intama ikunze kuba mu matsinda manini, igaragaza imico n'imibanire y'ubwumvikane n'ubufatanye. Ngo cyane cyane intama zikorera mu matsinda. Intama ikoresha imirongo y'ubwonko bwayo mu kwirinda abanzi, gukurikiranaho ibiryo biri no kurinda abana bayo, ibintu bidasanzwe ku buzima bwayo. Intama ifite ubwenge bwo guhuza itsinda, ikabana n'itsinda ryayo mu buryo buteye amabengeza. Bimaze kumenyekana mu mateka y'abantu ko intama zikoreshwa mu guhinga, gutanga ubwoya, amata, inyama, ariko zigumyana umubano wazo wihariye n'ibidukikije. Amajwi y'intama akenshi aba ari ubutumwa bwo kumenyesha hiri, itumanaho hagati y'itsinda no kwirinda abanzi. Intama ni inyamaswa yoroheje ariko itwigisha ibintu byinshi: ubwitonzi, gukorana n'abandi no kubaho mu matsinda. Mu mateka y'abantu, intama yafashije mu guhinga, mu gutanga amata, ubwoya, kandi igumya kuba isoko y'ubuzima bwo mu matsinda. Ese wowe ujya wibaza impamvu nyamukuru ituma abantu badakunda akanyama k'intama? Ese ni ibihe bihugu biza ku isonga mu gukunda akaboga k'intama? Hari impamvu nyinshi zituma abantu bamwe badakunda akanyama k'intama, nubwo ari inyama ifatwa nk'ifite agaciro mu mico myinshi. Ariko ku isonga uzahasanga impumuro yihariye. Inyama y'intama cyane cyane iyo ari izo mu myaka mike, ngo ni intama ntoya cyangwa se zimaze gusaza, ikunze kugira impumuro ikomeye abantu bamwe bumva itabaryohera. Iyo mpumuro kandi uzasanga iherekejwe n'amavuta ava mu nyama zayo, fatty acids. Ibi rero bituma impumuro yayo ituma abantu badakunda intama, cyane cyane iyo ari intama ntoya cyangwa se intama zishaje. Ariko nanone ku mwanya wa kabiri tuzasanga uburyo zitegurwa. Iyo intama itateguwe neza cyangwa idatetse mu buryo bukwiriye, inyama y'intama ishobora kugumana impumuro no gucura amavuta menshi, bigatuma bamwe bayanga. Ariko iyo itetse neza yokeje, iryohera benshi. Rimwe na rimwe uzajya muri hoteli cyangwa resitora wokesha akaburusheti cyangwa mu tubari, ngire ngo ni burusheti y'ihene, ariko kenshi uzasanga ari intama bakokereje. Ku mwanya wa gatatu, gukomera kw'inyama y'intama. Hari intama zishobora kugira inyama zikomeye kurusha izindi nyama, cyane cyane iyo ari izikuze. Abantu benshi rero bifuza kurya inyama zoroshye, bigatuma uku gukomera kw'inyama z'intama abantu benshi batazibonamo. Ku mwanya wa kane ariko hari imico y'ibihugu bimwe na bimwe. Ibihugu bimwe na bimwe inyama y'inka cyangwa y'inkoko yo yibandwaho cyane, bityo abantu bagakurira muri iyo migenzi idashyigikira kurya inyama y'intama. Ahandi ho intama zifatwa nk'amaturo cyangwa se amatungo y'agaciro, bityo kurya intama ntibibi bisanzwe mu bantu bose. Imirire y'abantu, hari abantu bumva inyama y'intama iremereye mu gifu, iyo baziriye ukumva bagugawe, ikabahindira cyangwa ikabatera umunaniro mu
nyuma yo kuyirya bigatuma batayikunda. Ariko ku rundi ruhande mu bice byinshi by'isi nk'Abarabu, Abanyaturukiya, Abagereki ndetse no mu Rwanda mu birori by'ubukwe, inyama y'intama ni amahitamo akomeye cyane kuko ifatwa nk'ifite uburyohe bwihariye. Rero mu bihugu biza ku isonga ibihugu by'Abarabu, igihugu cya Turukiya n'Abagereki. Ibihugu bikunda inyama y'intama cyane kandi uzanasanga naho bikunze kugaragaza ko byorora intama. Reka turebe hamwe amateka n'ubutumwa bwimbitse. Abashakashatsi bavuga ko intama zatangiye kororwa n'abantu hashize imyaka irenga ibihumbi 10. Aha hari mu karere ka Mesopotamiya ahazwi ubu nka Iraki na Turukiya. Mbere y'uko umuntu amenya guhinga yari amaze kumenya ko intama izabimufashamo. Zamuhaga inyama, zamuhaga ubwoya bwo kwikingira imbeho ndetse zikanamuhindurira nk'itungo ashobora guherekeranya n'ubuhinzi. Uko imyaka yagiye ihita intama zigaragara hose ku isi, mu misozi ya Aziya, mu butayu bwa Afurika ndetse no mu misozi y'uburengerazuba bw'Uburayi. Intama ifite amateka maremare yakoranye n'abantu mu bihe byashize, ikaba ikimenyetso cy'ubufatanye, ubworoherane n'ubwitonzi. Mu isi y'inyamaswa buri rugingo rufite uruhare rwarwo, ariko buri nyamaswa zimwe zidafatwa nk'izisanzwe ahubwo zikaba inshuti n'umufasha w'umuntu. Intama izwiho ubwitonzi n'ubwoya bwayo bumeze nk'ifu y'ifeza. Ni urugero rw'ubukungu. Nubwo ari inyamaswa nk'izindi, ifite umutima utera, imitsi n'ubuzima nk'ingwe cyangwa inyoni. Ifite ikinyuranyo kimwe gikomeye, ubwitonzi n'ubworoherane muri rubanda. Ni itungo rishushanya ubumuntu, umwihariko ku bindi biremwa byose bitari umuntu. Intama ni inyamaswa ikaba n'itungo icyarimwe. Inyamaswa ku isi y'ibinyabuzima, ariko cyane cyane itungo mu buzima bwa muntu. Iyo urebye neza umuntu afata intama nk'umutungo w'agaciro. Ubwoya bwayo bukoreshwa mu kudoda imyenda, imipira y'ubwoya, imyenda ishyushya abantu mu bihugu bikonje. Amata y'intama ahindurwa amavuta, amakeke cyangwa fromage bigatera ubuzima buzira umuze. Inyama z'intama ni indyo ikomeye mu migenzo y'amahanga menshi, cyane cyane mu bukwe, mu birori cyangwa mu minsi mikuru. Intama si inyungu gusa. Mu mico imwe n'imwe intama ifatwa nk'ituro yo gusaba umugisha cyangwa ikimenyetso cy'ubutunzi n'amahoro. Reka turebere hamwe ibintu bidasanzwe ku ntama biteye amatsiko, kandi ibyo bintu benshi bakaba batabizi. Ubushobozi bwo kwibuka. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Cambridge basanze intama zishobora kwibuka amafoto agera kuri 50 y'abantu cyangwa se izindi ntama, kandi ibi zikabimenya nyuma y'igihe kirenga imyaka 2. Zibikora zifashishije ubwonko bwazo gukora nka computer y'amashusho, visualize memory system. Zibasha kumenya itandukaniro hagati y'amafoto y'abantu n'iyo ayo mafoto yaba afite imyambaro cyangwa imiterere itandukanyeho gato. Ziracishiriza zikamenya gutandukanya ayo mafoto nubwo yaba ari itandukaniro rito cyane. Ubwonko bw'intama bukora nk'ubw'abantu mu kureba amasura. Abashakashatsi basanze mu bwonko bw'intama harimo agace gakora neza nk'ak'umuntu kitwa physiform face area, gakora mu kumenya amasura. Si amasura gusa, zibuka n'amajwi y'abazibitse cyangwa se abazicumbikiye mu ngo zabo, cyangwa se abaziragira igihe zumvise ijwi baririmbaga cyangwa bazihamagariraga. Zigaragaza ko zumva neza ayo majwi, aho zihindukiza umutwe wayo cyangwa se zikagenda zisinya umugara, bigaragaza ko zishimiye kongera kumva ayo majwi. Intama zifite amaso abona kure cyane. Amatwi yazo n'amaso yazo zituma zibona hafi muri dogere 320, bivuze ko zibona inyuma yazo zidahindukiye. Intama zigira ubushuti magara cyangwa se urukundo rudasanzwe. Iyo utandukanyije intama ebyiri zamenyanye, zirahangayika cyane, rimwe rimwe zigatakaza ubushake bwo kurya. Ibi uzabibona iyi intama ebyiri ugurishije imwe hagasigara indi rwose itakaza ubushake bwo kurya. Intama zishobora kumenya aho izuba riri, zifashisha izuba mu kumenya aho zijya, cyane cyane mu rugendo rwo kurisha cyangwa gusubira mu rugo. Rero intama ni inyamaswa ifite ubwenge cyane. Intama zivugana mu buryo bwihariye. Buri ntama ifite ijwi ryayo ryihariye, bleat, bityo ibyana byazo bikazimenya binyuze mu ijwi ryazo.
Intama zishobora kubyarwa mu buryo bwa cloning, bwa buryo bafata uturemangingo ku ntama runaka bagakuramo indi ntama imeze nkayo. Uburyo bwamenyekanye cyane mu bw'intama yitwa Dolly yo mu 1996, inyamaswa ya mbere yo mu rwego rwo hejuru yavutse mu buryo bwa clone cyangwa se cloning. Bafata uturemangingo bagakuramo indi ntama imeze nkayo. Bijya bibaho no ku bantu, uburyo bafata akaremangingo k'umuntu runaka bagakuramo undi muntu umeze nkawe mu buryo buri biologique. Intama zigira ubushyuhe bw'umubiri buri hagati ya dogere 38 ibice 5 kugeza kuri dogere 40. Niyo mpamvu zishobora kwihanganira imibereho y'ahantu hakonje. Intama zigira ubwoya bushobora kugera ku biro 25, cyane cyane zo mu bwoko bwa merino. Iyi ngiyi mureba hano ni mu bwoko bwa merino. Rero zishobora kugira ubwoya bufite ibiro 25. Intama zifite amaraso y'uduce twinshi tudasanzwe. Abashakashatsi bakoresha amaraso yazo mu kwiga ku miterere y'ubwirinzi cyangwa immunity mu kwirinda indwara. Intama zishobora kuzamuka ahantu hahanamye nk'ihene. Nubwo zigaragara nk'inyamaswa zoroshye, hari amoko ashobora kugenda ku mabuye no ku misozi miremire, cyane cyane mu Butaliyani cyangwa muri Iran, cyane cyane izo muri ubu bwoko. Intama zishobora kumva ubwoba bwa mugenzi wayo. Ni inyamaswa ziri empathy cyangwa zifite urukundo, aho mugenzi wayo yahangayitse zibimenya neza cyane. Rero reka twihute no ku bintu 10 bidasanzwe ku bwoya bwazo. Harimo abantu barabura bwoya bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko hari ibanga ryishe cyane mu bwoya bw'intama. Kwikubitiro cyangwa se ku mwanya wa mbere cyangwa kwikubitiro wasanga mu gukora imyenda. Ubwoya bw'intama bukorwamo imyenda ishyushye cyane, nk'imipira, amakoti, amasogisi n'imyenda y'abana. Ni ubwoko bw'imyenda bumenyekana ku izina rya wool fabric. Ku mwanya wa kabiri ariko, ubwoya bw'intama bukorwamo ibikoresho byo mu nzu, bukorwamo ibitambaro by'amashashi, imyenda yo kuryamamo blanket n'amatapi, ndetse n'imitako yo mu ntebe. Ubwoya bufite ubushobozi bwo kugenzura ubushyuhe. Ubwoya bw'intama butuma umuntu agumana ubushyuhe bukwiye. Igihe yashyushye bugerageza kureyera temperature, temperature regulator natures, bukoze mu buryo cyangwa se bumeze mu buryo buringaniza ubushyuhe. Ku mwanya wa kane, ubwoya bw'intama bushobora gukurura amazi, cyane cyane nk'ibyuya, kandi ntihite bumera nabi cyangwa guhumanya umubiri. Ku mwanya wa gatanu, cyangwa se ntibutwikwa mu buryo bworoshye. Ugereranyije n'indi myenda, ubwoya bw'intama burakomeye ku muriro. Niyo mpamvu bukunda gukoreshwa mu myenda y'abakozi bashobora guhura n'inkongi. Uzasanga kenshi na kenshi imyenda y'abantu bakunda guhura n'inkongi ikoze mu bwoya bw'intama, kubera ko ubwoya bw'intama budatwikwa mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa gatandatu, nk'ibinyabuzima, ubwoya bw'intama buri biodegradable. Iyo busenyutse cyangwa se umwenda utagikoreshwa ukagera mu butaka, buhinduka ifumbire, bucagagurika mu buryo bworoshye bugahinduka ifumbire. Ku mwanya wa karindwi ariko, buraramba kandi burakomeye. Imyenda ikozwe mu bwoya bw'intama, cyane cyane nka merino wool, iramba imyaka myinshi idashaje vuba. Ku mwanya wa 8, ntibufatwa n'umunuko vuba. Bukurura ibyuya ariko ntibufate umunuko, bityo imyenda yabyo ishobora kwambarwa igihe kirekire itameshwe, kandi k'ubwenge cyane. Ku mwanya wa 9, bukorwamo ibikoresho by'ubuvuzi. Hari ubwoya bukorwamo za bande zirabahambira ahantu umuntu yavunitse, cyangwa ibikoresho by'isuku byifashishwa mu buvuzi kuko butareshya uruhu cyangwa se butangiza uruhu. Ku mwanya wa 10, ari nawo wa nyuma twateguriye ku bwoya, bukomeza kuba isoko y'amafaranga ku bantu bose borora intama, cyane cyane mu bihugu by'Ubushinwa, Australia, mu Bufaransa. Ubwoya bw'intama ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi ku borozi. Dusoza, n'isi y'inyamaswa, intare ishobora kuba umwami, ingwe ikaba umuhigi, ariko intama ifite umwihariko wayo kuba umufasha w'umuntu. Ni inyamaswa mu isi y'ibinyabuzima, ariko kurusha byose ni itungo ry'agaciro rituma ubuzima bwa muntu burushaho kuba bworoshye kandi bufite icyerekezo. Ubutumwa bw'intama ni ukwitanga, kubana n'abandi, kubaho mu buryo bwo kubaka amatsinda n'ubuzima bw'ibidukikije. Iyo witegereje intama, wumva isi yose ifite ubutumwa bw'imibanire, ubwenge n'ubwiza. Rero bakunze kumva official, reka dusoreza aha.
tumibutse ko urukundo rw'inyamaswa ari amahitamo yacu. Love nature is our choice. Ngendi Kami, King of Kinemaster. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri iyo nimero. Wawe mu bihugu byo hanze ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 250, hanyuma ugakurikizaho 7882082. Ariko tutarasoza twamamariza abadutumye. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu mateta. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se